NgiseGoli nje basiqhubeka nalomkhankaso ukuzama ukuthi silungise izwe khona ukuthi abo belongiphomba ukuthi ngibe seGoli. Mangabe-ke ngithi nje ngikhona ngifonela umakoti-ke wami-ke omncane uyena ohlala lawo lo muzi uhlala abantu full time. Umakoti uSibali ingane yami bese kuzoba u-anti obheka ingane mangabe umakoti engekho ubese Cape Town-ke ngokusebenza ngoba umculi uMamthimkhulu ohlala la waziwa ukuthi uFlorida. Kodwa-ke uthe mayengithinta wayese esho ukuthi engathi kuyabheda lapha ngase ngifonela mina-ke udadewabo kamakoti la ukuthi kwenzakalani. Wathi ayi kufika abantu nje abathathu bangibuza emveni kwalokho base beyahamba. Waqhubeka nje isikhashana nabubona sekushunqa kodwa bathi baqale kushunqa kwayo ngoba behlalele bezingane bayingane nje wathathu yabo. Babona sekushunqa umthema engivide khola bekushunqa lendlu le ashunqa-ke lendlu ngasibazama ngoba lana sakhanda into yokuthi kube khona amanzi ngoba amanzi ayasihlupha kakhulu kule ndawo. Sakhanda into yokuthi mhlambe amanzi angene lapha phakathi emathangini mangabe-ke ngoba namavater kan lawa ahambisa amanzi endaweni ayasaba ungena la sometimes liyana sometimes alini. Emveni kwalokho-ke ayike kwase kusha-ke kwasho ukuthi-ke kusha kabi futhi kunomoya ngoba ngeyami ingqondo ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ayi ngokwesizini yokubabela nokushisa imililo la kwesinye isikhathi abingakafiki. Ivamise ukushiswa ngawo-August ngoba la kuhlala kuyihlobo lokubona lutho lokhujana notshani busihlaza bumixile nje akubona utshani buqualify ukuthi bungasha mabushisa. Mina ngafika ngo-2014 la